sekegela tsebe o nkutlwe thusa motlhanka wa gago yo go ikantseng intshwarele morena gonne ke ntse ke kuela go wena letsatsi lotlhe ka dina ja rara le ja morwa le ja moya o boitshepo morena a nne le lona re kopana jaana mo sontageng se sa 21 fela sa nako ya gale sontaga se e le gore nna le wena re tshwentse ra akanya sentle re tshwentse ra iteba sentle ra nna kamano ya me le Kriste ke e ntseng jang Kriste ke mang mo botshelong jwa mo epang le re tla utlwa jalo ene Kriste a botsa barutwa ba gagwe gore batho ba re ke mang mme go ne ga nna motlhofo gore ba botlhe ba arabe ene ke dumela gore magate a mantsi mo go rona go na le gore nna ke a re re bona bo baapostolo ba gagwe go le motlhofo mme ga go tswa foo go nna thata gore yano ene ga a batla go itse gore lona na re ke mang go nna thata gore ba arabe ka tlhotlheletso moya wa boitshepo Pitoro o a araba jalo a re emetse rotlhe a araba jalo a thuswa ke moya wa boitshepo nna le wena re tshwanetse ra iteba gore a mme re na le kamano le ene moya wa boitshepo ga a bua le rona a re a mo reetsa mme ebile mo go supa gore a mo reetsa re bua re reng bopaki ba rona ke eng go supa gore ka nnete re na le Kriste a re ithapeleng re gore ba ipitsa ba Kriste gore ba ne le e siameng e tlhotlheleditswe ke moya wa boitshepo re na le mokaoleng wa rona o e le gore gompieko o keteka dingwaga tse di 93 a ke itse gore ke tla tsena gone mme nna le ditsala tsa me re dumela gore nako ya rona e setse tšhaile letsididi re kopa ene morena modimo gore a mo lebe ka boitlho le botlhoko ba gagwe a tswelele a ikgodisa mo go ene a tswelele a mo tsogofatsa bakaleng wa re ikgopotseng ka boikotlha dibetsana re tere se emela go tshwara tirelo e ya bosetlhaloganyo jo bo boitshepo a jang re ireng thapelo ya boipolelo
modimo yo thata thata re utlwela botlhoko re itshwarele dibo re isa botshelong jo bo sa khutleng.
peleng. Modimo rre seo galelelang wena tshimologo le bokhutlo dipaka tsotlhe ke tsa gago. Re fano raetso ka bokwa jwa rona ka dikeletso tsa rona tse di isweng ke wena fela. Mme le fa go ntse jalo re rata go kopa ngwa le wena ka kitlano e e siameng e e senang ka kabalo. Re a go kopa rra rona gore ka mautlwelo botlhoko a gago o re kopanye le wena jaaka ditokololo tsa rona di tshwaragane le rona gore re tle re bone boitumelo jo bo nnetseng ruri mo go wena. Re kopa jalo ka morwa morena wa rona Jesu Kriste yo tshela ba busa mmogo le wena mo boitshepo Modimo o le mongwe fela ka metlha le metlha. Go balwa mo lokwalong lwa ga Jesaja moporofita. Morena o ne a raya sebene a re, ke tla go leleka mo tirong ya gago, ke go ntsha mo mannong a gago. Ka letsatsi leo ke tla bitsa Elekime, motlhanka wa me, morwa Helekia, ke mo apesa diaparo tsa gago, ke mo tlama ka moitlamo wa gago, ke neele puso ya gago mo diatleng tsa gagwe, gore a nne rrabaagi ba Jerusalema le ba lotso lwa Juda. Ke tla ba selotlele sa ntlo ya ga Dafite mo legetleng la gagwe. O tla bula go se yo tswalang, o tla tswala go se yo bulang. Ke tla mo kokotela jaaka lomapo mo felong fa go tiileng. Nna sedulo sa tlotlo sa ntlo ya ga rraagwe. Lefoko la Modimo.
ke tla go galaletsa ka pelo yotlhe ke go opelela pako fa pele ga medimo ke tla obamela ke lebile tempele e boitshepo ya gago leina la gago ka ntlha ya bopelontle jwa gago le boikanyego jwa gago gonne o godisitse leina la gago bogolo go tsotlhe o nkutlwele mo boletsatsing le ke go biditseng ka lone wa nnaya bopelokgale le thata ya mo moyeng gonne morena o godimo mme o leba yo o boikokobetso mme yo o ikgodisang ene o mo itse a sa le kgakala bopelontle jwa gago morena ga bona bokhutlo se tlogele ditiro tsa diatla tsa gago go balwa mo lokwalong lwa ga Apolo yo boitshepo a kwalela baroma a boteng jwa khumo le jwa botlhale le jwa kitso ya modimo dikatlholo tsa one ga di na totolotso janne le ditsela tsa one ga di na tlhotlhomiso janne gonne ke mang yo o itsileng maikaelelo a morena gongwe mogakolodi wa gagwe ene e ne e le mang gonne dilo tsotlhe di tswa go ene di teng ka ene di ya go ene tlotlo a e nne ya gagwe ka bosakhutleng amen
lefoko la Modimo. Lefoko le ne la nna nama la ba la aga mo go rona. Botlhe ba ba neng ba mo tshola o ne a ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo. Morena a nne le lona. Palo ya pangele ya boitshepo go ya ka Mathaio. Mo motlheng o, Jesu na fitlha mo ntlheng ya Kaesarea Philippi, mme a botsa barutwa ba gagwe a re, batho ba re Morwa wa Motho ke mang? Ba re, bangwe ba re ke Johane Mokolobetsi, ba bangwe ba re ke Elia, ba bangwe gape ba re ke Jeremia gongwe mongwe wa baporofeta. A botsa a re, mme lona lwa re nna ke mang? Simon Peter a araba a re, o Kriste Morwa wa Modimo o tshelang. Mme Jesu a mo raya a re, o sego Simeon, morwa Jona, ka gonne ga se nama le madi tse di go seneletseng moo, mme ke re o ko magodimong. Ebile ke go raya ke re, o Pitoro, mme ke tla aga phuthego ya me mo lepikeng le, mme dikgoro tsa felo ga baswi ga di kitla di e fenya. Ke tla be ke go neele dilotlolo tsa puso ya magodimo. Sengwe le sengwe se o tla se bofa mo lefatsheng se tla bo se bofilwe kwa magodimong, mme se o tla se bofololang mo lefatsheng se tla bo se bofolotswe kwa magodimong. Jaanong a laya barutwa ba gagwe gore ba seka ba bolelela ope fa ene e le Kriste. Evangeli ya Morena.
mo sontagang se sa gompieko kereke e sa tsela nna le wena ebile e ipone re le baruti ba ga Kriste re kgobokane le ke na le se e le gore ke a se ipotsa gore ga Kriste a ka tlhagelela fa a re itse le go mo itse fa a ka tlhagelela fa a re itse le go mo itse a ke itse mo ka nthusang ka karabo la re la go mo itse ma ke tlhaloganya ba ka tulike ka gore ke batho ba e le gore keng ba na le Kriste ba mo amogela mme ga ba mo itse ba mo emetse gore a tle e le motho tota mme re bua ka mo kereke ya katolike re bua ka the real presence gore o teng ka sebele mo setlhabelong se ke mo mo lemogang ke gona fa e le gore re na le lona re fetse rana fo ba tserare kamano ya me le Kriste ke ntseng jang ka ke o ke a mo amogela ka ke o ke itse gore o teng wa tshela o na le nna ke mo itse jang ebile ke mmitsa mang ke tle ke rate baruti ga ba ile go mosa ko ditebelong tsa batho ko lesong ba bua bontle mme ga ka re ba bua jalo se ke se itse a be se topo se tsikinyega ba go sia botlhe mara rona re na le Kriste o e le gore wa tshela mo sebopegong sa sengwe o re tsamayang le ene mme ka re bua ka ga ene re tshwanetse re ntshe bopaki ka ga ene re palelwa ke go bua ba rota re ka botsa gore nya gate Kriste ke mang kapo gate mo fala ke bona o tlo bona gore go monate mo kereke ya Roma ba go bua maina a mantsintsi ka gore fala ke mang a ke re ntsa ebile gape re tlo bua tse dintsi go motlhofo mme ga ke ka tla go gona ke go botsa gore wa re ke mang go pala gore o mokarabe mme re itute mo dithutong tsa gompieko re bo lebeletse bogolo jang thuto ya ntlha yalo e le gore yone re bona maatla a modimo a diragatsa re bona thata ya modimo e diragatsa mme re bile re bona gore thata ya modimo yone ga e tla e dira yalo go na le tsone tse e le gore keng ba e le gore mme e be le gore bone ba ikobile ene modimo wa ba godisa ke thata ya modimo ka go etsamang ka teng mme re bona gore go na le ona o e le gore mo ikgethetse ke mokgetho wa gago ene e le gore mitsa re ke Eliakim wa mo laela a bua ya le gore wena o tla tsa sedilo seno o tla nna mo sedilong sena se le gore ke ne se tsere ke Shebna ene le kgwese e le gore o dirisa boga gagwe o dirisa go ikgodisa ga gagwe o dirisa matla a gagwe mme a sa dire ka taelo ya modimo a ira ka bo ene fela jalo mme re ntse ya le bona gore ene modimo wa mo sutisa yalo o neela o e le gore ene o mo ikgethetsane gore e nne ene a tsang matla e nne ene a diragatsang e nne ene o le gore o tsa sedilo sa ga Dafita mme tsa tsentla se le re a sutlwa ke gore ene o motho ona o nilwe gore a nne le matla a rileng go supa gore ga a bula lebati le tla bulega ga a le tswala lebati le tla tswalega leng mme ebile seo ga re se lebelela gape ra re kana puo ena ga re ka e reetsa gape ko tshenolo re tla utlwa re puo ena e supa gore modimo o na le matla a gore a neele nna le wena gore tse tsotlhe re dira ka thata ya gagwe mme re kgone gore re bulele tsotlhe re tswalele tsotlhe tse le gore ga di a siama mo go rona mme o dira jalo a sa tseye our freedom o dira jalo a re neela gore re tshwanetse re a tshela ka sesologo re itseele ditshwetso mme re itse gore re tshwanetse re a tshela mo tshiamo e ntseng jang se re se bona gape Petero a se neelwa gompieko e le Kriste a buang le ene morago ga gore ene a ntshe tshedimoso e siameng e le gore ga a supa gore Kriste ke mang mme ene Kriste o mo fa thata eo gore a kgone gore a bule a tswale mme ebile re a dumela re le kereke gore se Petero a se neetsweng ka nako eo le gompieko se ntse se teng se a tswelela ka bapapa ba rona se a tswelela ka babishopo ba rona sa tswelela ka baprista ba rona sa tswelela le mo go rona ka gore re file gore re nne le thata gore re baprista ka tlhatso ya rona le ka tlhomamiso gore re tse tsotlhe tsena
tse Pitori a di neetsweng tsena le rona re na le gone gore re utlwe tatso ya tsone mme kgankgolo ena gore keng a ditshwetso tse ke di tsayang tsatsi le letsatsi di tsamaelana le se e le gore se Modimo a se batlang di tshekatsheke o le mokeresete gore o lemoge gore o tsamaya ka tsela e ntseng jang. Thuto ya rona bobedi re kopana le Paulo a supa bogolo ba Modimo. Ke dumela gore o nnile fo batshe a itebelela a lemoga seatla sa Modimo jaaka se dira mo go ene mme gompieko o tswa jalo a ntsha dikgaleletso. Nna le wena re tshwanetse ra na le re batho ba le gore a re lebelele gore ditsela tsa Modimo ke tse e le gore o re di beetse pele. Seatla sa gagwe se a dira mo go nna le mo go wena. Kgankgolo ke gore a mme ke a lemoga gore Modimo o ntshegeditse ke le sediriswa sa gagwe mme ebile a ke a itetla gore ke kgone gore ke dirisiwe ke Modimo ka ko ena a batlang ka teng. A ke itetle ke le mokeresete ke itsekaseke ke itebelele ke re a mme mogopolo wa Modimo ke mogopolo wa me. Ga go bonolo go dira jalo ga go bonolo ke a itse ya le gore ga go bonolo ka gore botlhale ba Modimo a se botlhale ba rona mme e ntse go ntse jalo Modimo wa rona ka gore ene wa re rata o re bopile mo setswaneng sa gago o iteta gore a ya dinyenyafatse a batla a nna mo setswaneng sena a dira ka sone. Thata Modimo ke thata e le gore e kgolo mme Modimo ga a ipela o boa gape a e arogana le rona gore le rona re tle re kgone gore re mo tlhaloganye re mo itse mme ke mongwe a rona o le gore o itetla gore a itse Modimo. Ke tle ke reetse a kere batho ba bašwa ba rata go bua dilonyana gore ba rata go bua ka lerato. Ga ba tsena mo di-Facebookong go bua ka marato ke be ke ipotsa a mme batho ba tlhaloganya lerato le kere ke tswa re tle re ntse re utlwe ba bua jalo mme potso ena gore a mme se re se buang sena ra se tlhaloganya. Nnete e teng ke gore Modimo ke botlhale ba lorato. Nna le wena re ire mo sone sa Modimo gore re tseye karolo ebile re tshele mo leratong le la gagwe. Yaanong a re itebele gore ga re bua ka lerato le re tlhola re bua ka lone lena do we really mean it? Ka gore Modimo o re kgethile nna le wena gore re tsamaye ebe re tshele mo leratong la gagwe. A mme ka ke bua ka lerato yalo a ke supela bo Modimo mo go nna ke se le gore Modimo wa rona wa se dira gore nna le wena re ikgakologela tsatsi le letsatsi re tlhophe tsa tshiamo re tlhophe tsa lerato re di sele mme re ntse yalo re tla kgona gore re emelele re be re supa bogolo ba gagwe go le ga setšhaba sa gagwe. Ya ra re itsekatsheke gore re tsamaya kae re ha kae mo go tsotlhe tse re a di itse ka Modimo a ke tse e le gore di tla re gore o sa kwa le godimong. Moya o boitshepo wa tshela wa dira mo go rona a mme ra mo lemoga. Nnete e teng ke gore nna le wena re fana ebile re tsamayana ka ntateng a gagwe mme ebile ke ene a re kaelang ke ene a re fa mafoko gore tle re kgona re dire tsa thato ya gagwe a mme ra mo reetsa. Fa e le gore ra mo reetsa nna le wena re tla na le gone gore re tlhaloganye gore Modimo ke mang mme ebile re tla ipona re kgone gore re emelele re sa tlhabiwe ke ditlhong go bua ka Modimo ka gonne re a mo itse. Ga ke itse gore ba kae mo go rona ba le gore ba kgone gore ba emelele ba bue ka Modimo. E le ko dikopanong e le ko makgotlaneng re bua go le kae ka seatla se Modimo se se dira mo go rona. Re bua re go le kae ka thata ya Modimo e le gore ya re tshegetse ya re tsamaisa ebile re beile fa re leng teng mme re na le thata e ntsi ya go bua gore re ikgona go le kae. Yaanong re lemoge gore kana nna le wena tse re na le tsone re di adimiwe ena re di adimile jaana re tshwanetse ra di dirisa go supela ene o e le gore o re di adimile. Botshelo bo o bo tshotseng bona ke bo e le gore o bo adimile mme ene o bo adimile yalo o bo go neetseng ena o batla gore tsatsi le letsatsi ka ene o itlhagisa mo go wena le wena o supe gore o teng mo go wena. Re dira go le kae go supa tseo. Re lemoga jalo efangele ya rona gore ke o e le Kriste yalo o batla nnete mo baapostolong ba gagwe. O tla go bone o ba botsa potso gore batho ba re ke
gore o e potso ena o na e botsa yalo ba tla ba nthetse ba ba le kopana le bone ga ba bua nna ba re ene ne tate ke gore go supa gore ga ba itse gore batho ba reng sentle mme ebile bo go tlhoko ke gore ga a tla go tsena gore lona la re ke mang ga gona o po o buang ka bakatoliki mo kereke ya rona gore ga o ba botsa dilo gore ba tshele yang yana ke gona mo e le gore gompieko ra re le gore ke nnete magatwe a motlhofo gore a buege e re a ba botsa gore batho ba re ke mang mongwe le mongwe a bone ke dime a a bua se a se batlang gore o mongwe a re ke o moapostola tse tsotlhe tse e le gore ba ne ba di bua ka gore gatwe go ne go le bonolo mme go atla kgang e tone ya gore yaano wena wa re ke mang ke dimela gore le nna nka le botsapotsa gore kreste ke mo go lona a gona potlo ya rabana ke tumelo yaka le seka la re ke a lepatile mme se e le gore se teng se e le gore sa supagala pitoro ga tla go araba go supa gore ga ka araba ka boene ga ka araba ka gore o tlhalogantse go le kae kreste o bua a reng ga ka araba a reng ya mme kana ke ntse ke go setse morago ke a go itse wa araba a tla ka karabo e le gore yone kreste o supa gore ke ang ya tlhotlholetso ya moya o boitshepo gore modimo ka boene ke ene a ile a mo tlhagisetsa seo ena ke dumela gore modimo wa rona a tlhagisetsa pitoro a le nosi a mo lemotsa a le nosi le baapostola ba bangwe dumela rona nne modimo a ntse a ba supetsa tseo mme bakeng la gore ba ile ba itebelela ba ikala go ile ga pala gore ba bule mololo wetle o bone le mo meeting a bo go sena o buang mongwe le mongwe a didimetse mme a letswe mo meeting a letswa le ko ntle ba bua ke dilo tse re di bonang di diragala mo go rona le nna ke na le tumelo gore ke baapostola ba na e ne e re ga ba senana ba bualo ga ba kgaogana le jesu ba paletse go buana ba lena le bone ga ba sena go kgaogana le ene ba kgona go buisana gore ene ke mang mo go bone a re tsamaya le baebele re tla bona ka ko e le gore ke ba ne ba seng ka gore tota kreste ke mang ene go le gantsi gangwe le gape o ne a ntse ba tlhaletse gore le lemogile se mme emang pele le seke la bua go fitlhelela morwa motho a tsoga mo basong modimo wa rona ka kreste wa re itshenolela wa re ikabela wa re itemotsa mme a tsena go re itemotsa yalo o batla gore kamano ya rona le ene e seka nna e le gore ke e felela foo o batla gore kamano ya rona le ene e nne so se le gore ra se tshela re tsamaya ka sone moya o boitshepo wa tla wa re kaela a mme ano le ene re a mo reetse ka gore wa re supetsa gore mme a itse gore wena o ngwana a modimo nna ke le moya o boitshepo itse yalo gore ke itse gore o tempele yane ke o bonno ba a mme nna le wena re tlhaloganya re bonno ba moya o boitshepo ena re tlhaloganya gore bonno ba moya o boitshepo ga go ka nna thata gore re bua ka ga kriste gopola gore moya o boitshepo ene re buang ka ene ke moya o boitshepo e le gore keng o ile a dira kreste gore a nne gare ga rona a mo tsamaisa ke ene moya o boitshepo e le gore ka nako tsotlhe ke thata ya modimo e e diragalang mo gare ga rona nna le wena a thata e ra itemogela re amana le ene jang go motlhofo go bua ka kreste ka gore re utlwile go te o ne a ireang mme go thata yang gore re letle moya o boitshepo gore a re thuse gore re bue ka ga kreste yana mo tirong tsa rona mo go tse re dirang a re etseng tshwetso nna le wena re itseele tshwetso tsatsi le letsatsi gore nya ke rata gore ene moya o boitshepo a nketelele pele mo puong yaka a nketelele pele mo kakanyong tsaka a nketelele pele mo ditshwetsong tse ke di tsaya ga re ka dira jalo ba rotlhe re tla iphitlhela gore re itse kreste mme ebile re tlhaloganya gore re na le ene re tshela le ene ebile re tlhaloganya bogolo ba gagwe a re ne go bolela tumelo ya rona
re galeletsa modimo ka kitso ya gagwe e re sa e tlhaloganyeng mme re ka lopa tsotlhe tse re di tlhokang ka o re abetse kitso ya gagwe gore re e dirise mono lefatsheng a re rapele modimo jalo. Go mopapa wa rona Francis moemedi wa ga Petoro gore a dirise thata ya selotlele sa se filweng ka kitso le kelotlhoko go dira maikaelelo a modimo a re rapeleng modimo jalo. Go ba ba amogetseng go direla morafe gore thata ya bosula e seka ya ba feketsa a re rapeleng modimo jalo. Go ba ba tshelang ka bogole gore ba seka ba sutisetswa kgakala ba seka ba tlhokomologa ba lebelwa tlase a re rapeleng modimo jalo.
go rona fano gore re tlotle thata ya dilotlele tse modimo a re di fileng go nna baperesita mo kerekeng a re rapeleng modimo jalo. Rara motswedi wa botlhale morwa o a beetse kereke thata ya gagwe. Fa re tlisa dithapelo tsa rona re thuse re dire tseo o di laotseng. Re go kopa jalo ka Kriste morena wa rona.
fela maka o leng gore setlhabelo sa mele sa lona sa amogelesege mo modimo ra ra yo thata yotlhe. modimo ra eso a mautlwele botlhoko ka setlhabelo se le sengwe fela sa sefapano o re dirile bana ba ka ipitsang ka wena jaana wa ko re ne kagiso le kutlwano rona bana ba kereke ya gago re kopa jalo ka Kriste morena wa rona. morena a nne le lona tsweletsang dipelo tsa lona a re lebogeng morena modimo wa rona. ruri go siame ebile go tshwanetse ke tshwana le poloko ya rona go leboga ka metlha le gongwe le gongwe ra rayo boitshepo segolo ka morwa yo o ratagang Jesu Kriste yo e leng lefoko la gago le ka lone o dirileng dilo tsotlhe yo mo rometseng e le mmoloki le morekolodi wa rona yo ne a nna motho ka moya wa boitshepo mme a tsalwa ke mare a kgarebane go diragatsa thato ya gago le go bapalela batho ba boitshepo o ile a otlolola matsogo a gagwe fa a ne a itshokela dipogo tsa gagwe e le gore a nyeletse leso mme a seno letsogo ke gone ka moo mmogo le baengele ba itshepi botlhe re bolelang kgalelo ya gago ka lentswe le lengwe fela re re e le ruri o boitshepo morena mothodi wa boitshepo jotlhe ka mo itshepisa dineo tse re ya go rapela ka go romela moya wa gago mo godimo ga tsone jaaka mongwe gore ke di nne mmele le madi a morena wa rona Jesu Kriste ka nako ena o kiwa ka yone
mme a tsena ka boineelo mo dipogong tsa gagwe o ne a tsaya senkgwe mme a ntse a leboga a seng a thoganya sena baruta ba gagwe a ntse a re tsayang se lona lotlhe lo je gonne se ke mmele wa me o tla neelwang ka ntlha ya lona. Ka mokgwa o tshwana morago ga selalelo o ne a tsaya senwelo mme a ntse a leboga gape a sena baruta ba gagwe a ntse a re tsayang se lona lotlhe mme lo ne mo go sone gonne se ke senwelo sa madi a me madi a kgolaganyo e ntšha e sa khutleng a tla tsholela lona le ba le bantsi go itshwarelwa dibe dirang se go nkgopola. Se ke busetsa tlhaloganyo jwa tumelo. Ke gone ka moe re keteka segopotso sa loso le tsogo ya gagwe re go neela morana a senkgwe sa botshelo le senwelo sa poloko re go lebogela gore o bone re tshwanela go nna mo bolenteng jwa gago le go go direla ka boikokobetso re a go rapela gore ka go nna le seabe mo mmeleng le mo madi a ga Kriste re ka kopangwa go nna bangwe fela ke moya o boitshepo. Gopola morana kereke ya gago ya name lefatshe lotlhe o dira gore e nne le lerato le le tletseng mmogo le leo morana papa a rona Frank mobishopo a rona le botlhe ba mo setlhopheng sa baperesita le phutego yotlhe e morago e bapaletseng. Gakologelwa gape bakaolengwe ba rona ba ba robetse mo tsholofelo ya tsogo le botlhe ba tlhokafaletse mo boikuelobotlhokong jwa gago ba amogele mo lesedi la sefatlhego sa gago. Re utlwele botlhoko rona rotlhe ra go rapela gore mmogo le Maria Kgarebane yo o sefaditsweng Mmamodimo le Josefe yo o boitshepo monna wa gagwe le baapostolo ba boitshepo le baitshepi botlhe ba ne ba go itumedisa ka metlha yotlhe gore tle re tshwanelwe ke go nna bare wa boswa jwa botshelo jo bo sa khutleng mme re go bake re bo re go galaletse ka morwao Jesu Kriste. Ka ene mmogo le ene le mo go ene Modimo rara yo thata yotlhe mo bongofelong jwa moya wa boitshepo kgalelo yotlhe le tlotlo ke tsa gago ka metlha le metlha. Go ya ka taelo ya mmoloki wa rona le ka thuto ya bo Modimo re bua ka bopelokgale re 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 golole morena ra go rapela mo boseleng jotlhe ka bopelontle jwa gago re neye kagiso mo malatsi a rona gore ka thuso ya boikuelo botlhoko jwa gago re ne re gololesegile mo seding ebile re sireletsegile mo dikaelelong tsotlhe jaaka re lebeletse ka tsholofelo ya boitshepo le go tla ga mmoloki wa rona Jesu Kriste. Morana Jesu Kriste yo re ile baapostolo ba gago wa re kagiso ke ya le tlogelela kagiso ya me ke ya lo e naya go seke wa leba dibe tsa rona mme o lebe tumelo ya kereke ya gago mme ka bopelontle o ene kagiso le bongwe fela go ya ka thatong ya gago wena yo o tshela bo busa ka metlha le metlha. Kagiso ya morana a ene rona ka metlha yotlhe a re abalaneng sesupo sa kagiso.
bonang kwanyana modimo bona ene yo tlosa bolao jwa lefatshe go se go bone ba ba latšeng selalo se sa konyana
Morena o kgorisa lefatshe ka go tle go bonwe dijo mo pelo ya motho a re rapeleng. Modimo pelonolo ka lorato lwa gago re neile mmele wa ga morwao le madi a gagwe mo kamogelong ye a kamogelo ye e ke nne setlhare se se tla re alafang ka botlalo a e re fetole re be re itse go go kgatla mo dilong tsotlhe re kopa jalo ka ene Kriste morena wa rona. Christ the King Cathedral, Yamamela, and Modeling, Highland House, and Last Los Angeles, Bona, Bawene, Temple, Evangelii.
mebuso e babalesegileng ya maranyane, bogolo jang thata mo bašweng, e tla beng e beeletswe pele ke bogosi le tefo. E nngwe ke ya thuso ya ba ba tlhokomelang kgotsa ba ba okang, caregiven burden and care of caregivers, yone e beeletswe pele ke Susan Lasia. Ya bofelo ke kgatelelo ya maikutlo, depression and anxiety, yone e tla be e beeletswe pele ke Dr. Esther Mmu. Megala ya bone e mo lekoleng la dikitsiso. Ba Kiwo Youth Movement ba laletsa Kiwo Day ka 26 September 2026 go Chikareti Inc. go Topeng go simolola ka 11 a.m. to 6 p.m. Madi a go tsena ke 200 pula ga o dira di-activities kgotsa 50 pula ga o sena di-activities. Go itse go feta re ka ikgolaganya le ditudulwasesego kana mosamogo. Ba Khaya ba re laletsa maikutlo a Galatina uniform launch. Theme ke masquerade ball e tla tshwara ka Saturday 29 August 2026 ka 6 p.m. go JCT Park 27 Solhelo. Baeng ba tota ke Commissioner Diana Marathe, Commissioner of Botswana Police, guest speaker ke Dr. Sheila Tulu, o tla bang a keynote address. Di-ticket di eme yana, standard ke 250, double ticket ke 430, high VIP yone e le 500. Go itse go feta re ka ikgolaganya le Lebogang Mhule kana Serebaleng Ntsho. Tsa kakaretso, ba Catholic Engaged Encounter ba laletsa botlhe ba ba ipaakenyetsang go tsena menyameng e boitshepo mo ngwageng ono wa 2026 kgotsa 2027 a simolola. Catholic Engaged Encounter Weekend mo malatsing a di 29 to 30 tsa August 2026. Di-date tse di latelang di tla nna tsa di 7 to 8 November 2026. Go itse go fetsa kgotsa go itse o ka thusa jang mo thulaganyong ya CPE, lo ka ikopanya le Lesedi le Masego Hule kgotsa Thabo le Elmans. Go tla nna le special announcement from diocesan executive ka jalo bašwa le Thero ba go sala morago ka misa of the announcement eno. Dikitsiso di hela ga batho mo nnang le Sontaga se sengwe. Re mo tsa tshofatso. Morena a nne le lona. A Modimo tate o tla le sofatsa le boloke mme a le sireletse. Rara le morwa le moya o boitshepo. Wa Kriste setabelo sa mmisa swetse a re tsamaye go rata le go direla Modimo. Oh
Please, 5 minutes, Helena. Please, 5 minutes. My name is Lone Botelo. I'm the Diocesan Chairperson of the Youth and Young Adults Ministry. I'm here with a few of my team. This is Matla. She's our liturgy officer, and that's Nick. He's the treasurer. So we're here to speak with you all on our upcoming World Youth Day. I get like our World Youth Day. You know about it, I get. So Nick. World Youth Day is basically an international pilgrimage for young people. It's a time where come together to pray together, to learn from one another, and see the Pope. Ka ngwaga wa 1984, it was the Holy Year of Redemption. Jubilee Year of Hope. So ka ngwaga wa 1984, it was the Holy Year of Redemption. And then in ngwaga teng hela, mo papa aba kopa gore basha bothe ba kopane to close this holy year. Me mo papa ona itemogela gore hish go monate bile go go nte tota ga basha ba ka kopana hela jalo bothe from all over the world to pray together. He witnessed their energy, their passion. Aba file hela gore itse gore ke go botlhokwa gore re tswelele re nne re ire dilo tsa go nna jalo mo rona. And then that is how the World Youth Day started. So in 1986, the late Saint John Paul II officially started the World Youth Day. I get me ona kopa gore the dioceses okay in the world should commemorate World Youth Day Obasha every Palm Sunday. And then he changed it later every Christ the King Sunday. So you're a very special parish. And then that's for each diocese, I guess. And then for the whole world, it will be commemorated every 3 years, which is the one that we are planning for now, Yako, South Korea. Again. So the World Youth Day, so the first element is the pilgrimage of World Youth Day symbols or icons. So the last World Youth Day was in Portugal in 2024, and in ehela mo papa ta ba announce gore the next World Youth Day ya go nna kae aba ha di icon tseo kana di symbol tseo to the host country. So he announced in 2024 for 2027 the next World Youth Day will be in South Korea, and he handed over the World Youth Day icons to South Korea. And those icons are Our Lady of Perpetual Help, which you have there, and a cross very similar to that one. So even in the picture, you can see Bashabale, the icon and the cross, the World Youth Day symbols. So and then these symbols take a pilgrimage in the host country, each diocese. And then when I jump into World Youth Day itself, it's a 2-week pilgrimage. The first week is called Days in the Diocese. So it's going to be running from the 29th of July to the 2nd of August. And this is a 4-day preliminary event hosted by the Diocese of South Korea. So World Youth Day, ba Botswana ba go ya go diocese ya Bokete, ba Pretoria ba go ya go diocese ya Bokete, jalo jalo. And in those dioceses, letabele hostiwa ke Korean families, le ja dijo tsa bone, le bua sa ga bone, le ithuta gore ba tshela jang, jalo jalo. It's a very nice week of immersing yourself in the culture and in the way of life, the local people and the local parishes. And you also get to participate Modi project in Jalo Jalo, outreach project, social justice project. And then the second week is the World Youth Day weekend.
It also lasts for a week. This is the main event. It's available from the 3rd of August to the 8th of August. And during this week, in the first week, the second week, everyone gathers into the main city, which is called Seoul. And more than 1 million young people for a whole week. Again, immersing yourself in the culture, learning from one another, enriching your faith, jalo jalo. You'll get to participate in katakasima, bishop from all over the world. You'll get to participate in vocation center, youth festivals, confessions, way of the cross, adoration, mass, all with the Pope. And you'll actually get to see the Pope. So it's a very amazing week, I guess. Okay. And then the fourth element is the follow-up gatherings. So these follow-up gatherings are what we do after World Youth Day. So World Youth Day doesn't start in Korea and it doesn't end in Korea. We've already started our pilgrimage. So these follow-up gatherings are basically to take that message, World Youth Day, back to your dioceses, and implement it, sharing that message, right? So in our diocese, we always do this. Case in point, you might know the Daswa Youth Pilgrimage. That's one pilgrimage that is also an extension of World Youth Day. Earlier this year, we had the pilgrimage under theme Yonea, Take Courage, I Have Overcome the World, which is the same theme Yonea World Youth Day. Another beautiful example is our Night of Courage in St. Benedict Parish, also under the same theme. It's just an extension. This message, World Youth Day, needs to live on in our dioceses, in our parishes, right? So why should you go? It's an opportunity for young people who rekindle their faith, discern your vocation. Like I mentioned earlier, on a vocation center, you might be wondering, do I want to be a sister? Do I want to be a father? Do I want to be a doctor or a nurse, whatever? To help you discern your vocations. You'll get to participate in social justice projects, express your creative talents, make new friends from all over the world. My Japanese friend Rise. So you'll be able to see people from all over the world and make new friends, and also meet the Pope. So the theme for World Youth Day is Take Courage, I Have Overcome the World. And at our Night of Courage, we presented this icon to the bishop. This icon, and it basically spells out Seoul. Seoul is the city where World Youth Day will be held. So this spells out Seoul, but it's been painted in a very unique way with a hidden message, right? So this represents God's will. The blue part represents the earth. The yellow part represents the Holy Spirit. And then when you look at the red and the blue, it looks like a cross. So just a hapano. And then how the red and the blue, so that represents the youth or a young person. And then when you look at this and this all together now, it spells out soul, right? And then the white color represents purity and conviction. The black color represents a time of strong faith. The red represents our dedication and passion. The blue represents the energy of the youth. And the glorious yellow represents the Holy Spirit. So it's a very beautiful painting. It was painted by a fellow youth, Mudules Pilowako Katling Dinari youth. We see she painted this, and we were able to present it to the bishop. He blessed it. And now, like I said, pilgrimage of World Youth Day icons. So we're low-key doing the same thing by taking this Kati Parish. We went to the Good Shepherd, we went to St. Benedict, and now we are here. Taking this symbol to the different parishes and taking this message across. So our package is 30,000. This is an all-inclusive package, except visa. Visa is not included. But for Botswana, visa is 100
for emelela online. Ha ena la ele stress. I get. So this package includes for the Days in the Diocese and the World Youth Day week. And then it also includes return flights. You don't need to worry about everything is covered. Even if we get lost, those who always go for these pilgrimages, you know, you don't need to worry about that. It's all included. Accommodation, food, merchandise, as well as administration costs. So the deadline is by end of November, you need to have paid half, 15,000. This is because we need to secure the flight by December because the prices keep increasing. So package, which is what you don't want to do. So you need to make sure that you've paid at least half by end of November and then the balance by end of April. But I always like to say this, and Father Tiamo will kill me for saying this, but if you happen to find money in January, just check, can I still go, can I still come? We might be able to squeeze you in, but let's try and pay by end of November. Okay, before I forget, so on the 5th of September, we're going to have a meeting. So both of you are interested in going to Korea. We're meeting 5th of September or the minor seminary in Khale from 10 a.m. So do come, bring your questions, bring your thoughts. We'll talk more about the pilgrimage, what to expect, and if you have any questions or concerns, bring them as well. So Saturday, the 5th of September, minor seminary, do come. And lastly, I would like all young people to come and take a picture with the icon when you're done. So, thank you. Young people, come to the front. Let's take a picture. Which camera is taking you there? This one?